Kene ke video kay rabingi nagmantabang intip kumno pansna ya ke professional Gmail account ke belong save pat ke badairu ke business Gmail account na ke bentabang insna ya ke YouTube channel la jong next arajar arpausan. Namar ngisngotu pansna ya ke YouTube channel dan kam chua bandon dalau jong u Gmail account u belong save pat u badairu u Gmail account u bakerpang tang na ke benta ke YouTube channel. Hapuk ke mobile screen jong itu ngin open ya ke setting application. Ladang ipe ya ki website ki video oj ki babun hi ki video ki batangi sipun ki lente na kebantaban sna ya ke YouTube Gmail account hendrai ha kene pat ka video kenang bakan long ke basuk yang tong ini pe hadu bakut tang da kebangi pendon kam ya ke mobile setting jonge bat bansna ya la ke YouTube Gmail account professional but completely set up. Hapuk ke setting home screen scroll down. Pi ya ke section account center select na ke option. Don sipun ki ai ki jing mento ki bang yo na ke video hendrai ban sngau ya kita. Tong ini pe ya ke video hadu bakut step by step without skip. Hapuk kena ke section scroll down nang tapi iya ke center bagi ayangi add account seklik na ke option. Nang ta select na ke option Google Center. Hapuk kena ke section sa open but enable ya ke lock screen ke mobile phone jong pe nang ta pi menta ke la checking na ke menta pansna ya la ke jong ke Gmail account na menta ke YouTube channel. Dah kebangi subscribe ya ke channel ngin sayo hi ban pe ya ki video kawai hadin kawai ke babata yang ingin aduk mentau kumno ban sna Gmail account nak benta ke YouTube channel bat kumno ban sna channel kumno ban upload video hadu ke step kumno ban monetize lene ban apply monetization ya ke YouTube channel nak benta bangin yo ban receive ya ke pisa free dah kebangi upload ya ki video hapo YouTube. Tementangi lapo cek step ban create ya ke Google account tongin klik na ke option create account select na ke button. Hapo kene don liki section ke badan kam yang select na ke option for work or my business select na ke section. Teban ai ke kertang ha kene ke section ke first name bat ke last name jongi ke ai kita ke first name ke dai ke kertang ke banengkong jongi bat ke last name ke dai ke judge jongi len hang ila ban ai ya ke unun len ke fuck name jongi kat kum ba ya dai rengkat ke YouTube channel name jongi len ke kertang jong ke YouTube channel jongi. Example ngakwa ban ai direct ha ke kertang jong ke YouTube channel jongi kenang bangintip ya ke option na kebenta ban peli ya kena ke unnun nim. Mentang aladap ya ke first and last name nang tanga select na ke button next. Barang na ngidon kam ban ai ya ke date of birth. Kene kedai ke bakar pang bhana ke benta uno Gmail account jongi kenang ba un long uba save. Ngani tu ipi hana balai ulong uba save da ke bangi pendon kam ya kene. Tong select ya ke real date of birth jongi lena ya ke real lena ke ta ke sngi ka ke ba shisha jongi. Nang tang ala daban ai ya ubnai jong ke sngi ka jonga bat saya ke sngi jong ke sngi ka jonga rengkat ya ke snam jong ke sngi ka jonga nang ta saya ke janda jonga bang ada kentai senrang namar bang ada senrang ngahap ban select na kena ke section male larang i dapat kentai ngahaban select na ke option female tongin select male ke jing tip bacisa na menta ke date of birth jongi ke badan hapo ke Gmail account jongi kadai wat nam ai kelumare ke date of birth apa pisna ya ke Gmail account nama lada dan kam ban transfer ke Gmail na ke web ke phone cek ke web pat ke phone na ke phone cek ke komputer lene kino ki benta lene kiri ke wari section leng ba ke jing don jong ke date of birth ngila ban le da ke basuk la keno ke benta ke bangi kwa ban le yau Gmail account jongi kumju ya ke YouTube channel jongi kata kedai ke way na ki basif bah yang i ban tip hachua bangin sna ya ke Gmail account hadin bangi ladap ikine tong select na option next button.
Mentang ila dapat sna ya Gmail account hagane ka button la recommend yang artli ki Gmail. Kabanga search ka kertang kedai kasi lower but ka kertang ba recommend kedai lower kasi tong select na ka option kano kabanga singaw tanat hang ne mapiru ka ai ka papis singaw tanat la da recommend ar ne lai tali hagane ka kertang pila banjit ka wai ka singaw tanat du hang ne nak ta click next. Mentang idon kamban ai sayau password ubah kerpang ba na kebenta kene ke YouTube Gmail account jongi. Kan mau mentang ila sna ya une Gmail ngi hapruban kan mau bahaya kene ke password kadang bang isuk ban verify lene ban pendon kam ya ke Gmail information ha keno kebenta jong ke verification lene ke apply section. Mentang ila da ban select ya strong password ubah kibriu kisam sing ban hak lana bantu ya ka Gmail account jongi tongin select na ka option next button. Click save. Mentang ila poise kena ka benta ba tongin select na ka option yes I am in select na ka option. Tementa kene ke option jong ke Gmail pilih hane baka recommend kasih lawar ngala ai ke kerteng na ke Gmail account jonga bat ke Gmail account jonga lene ke Gmail ID jonga kadai kasih lawar gmail.com hapu kene ke Gmail ngala ban sna ya ke YouTube channel bat ban upload ya lagi jong ki video lene ya lagi jong ke interest hapu YouTube select na ke option next button. Daga bangi scroll down pi ke option I agree. Tementa automatically kalau bak support ke home screen jong mobile phone jong itongin open ke setting. Hapuk kena ke section ngi klik biang nak option account. Hapuk kena ke account PE ladang share ke Gmail account jongi mentah kena ke Gmail account ke bang kredit dang menempel hani kasih lower gmail.com handai mentah ngi haban tip ba kena ke Gmail nak mentah ke YouTube channel jongi bun gibiru kiba chana ya ke YouTube channel clams ngoto handai ladang pipi kwa ban save lene ban tip syai japang kata ke YouTube channel hooj nila ban jai apat haga wepat ke video ke babatai syai ke ban kurit lene ban sna ya ke YouTube channel step by step daga tin kasih napu ke youtubestudio.com ke basisha bat ban long ru ke YouTube channel ke basif tong kut ya ke video singa ba aya ke por jong pi tang ada las kon ma subscribe ya ke channel bat ban share ke video ngini page ban next video namta ke na ke banta ban sna lene ban set up ya ke YouTube channel link ba une Gmail account.